Nkosi yethu Jesu Kristu namhlanje njoba kuyisonto lomhla ka-12 July 2020 ngiyanemukela nonke ukuba sibe ndawonye kule nkonzo la khona sizozwa izwi likaBaba uNkulunkulu bese sihlanganyela ngokomoya esidlweni esingcwele. Inkosi inani. Ibongeni Nkosi. Mayibongwe igama lakhe ngonaphakade. Uzuko kuThixo ezulwini, uxolo emhlaba ebantwini bakhe emhlabeni. Nkosi Thixo kumkani wasezulwini. Thixo onguba ungamandla onke, siyakunqula, siyakubulela, siyakubonga ngenxa yobukhulu bozuko lwakho. Nkosi Yesu Kristu okuphela kwenyana kayise, Nkosi Thixo, mvana kaThixo, wena ususisono sehlabathi, senzele inceba. Wena uhleli ngasekunene koyise, yiva umthandazo wethu, ngokuba nguwe wedwa ongcwele, wewedwa Inkosi, wewedwa phezu konke, Yesu Kristu, nomoya oyingcwele buqaqalo bukaThixo oyise. Amen. Masithandaze umthandazo wecollector. Thixo ongamandla onke, ekutyhilele kuwe zonke inhliziyo, isazeka kuwe yonke iminqweno, ongenakho nokufihlelwa nto, hlambulula iingcinga zenhliziyo zethu, ngokusiphefumlela ngomoya wakho oyingcwele, size sikuthande ngokufezekileyo, silidumise igama lakho elingcwele ngokulifaneleyo ngaye uKristu Nkosi yethu. Nkosi yiba nenceba. Kristu yiba nenceba. Nkosi yiba nenceba. uYesu wathi uyakuyithanda Inkosi uThixo wakho ngenhliziyo yakho yonke nangomphefumulo wakho wonke nangengqondo yakho yonke. Lo ngowokuqala nomkhulu umthetho, nowesibini ufana nawo, uyakumthanda ummelwane wakho njengokuzithanda ngako. Kule mithetho mibini kuxhomekeke wonke umthetho nabaprofeti. Masizivume izono zethu, sizimisele ukugcina imithetho kaThixo, sihlale elithandweni naseluxolweni nabamelwane bethu. Thixo ongamandla onke, bawo wethu wasezulwini, siyaguquka sivuma ukuba siwonile ngetyala lethu, ngokucinga, ngokuthetha nangokwenza, nangako esithe sakwenza ngenxa yonyana wakho uKristu Inkosi yethu. Sixolele konke okudlulileyo, wenze uba sikhonze ngentlalo entsha, kuzukiswe igama lakho. uThixo ongamandla onke oxolela bonke abaguqukayo ngenyaniso, makabe nenxeba kuni, anixolele izono zenu, anikhulule kuzo, aniqinise, anomeleze kuko konke okulungileyo, anigcine ebomini obungunaphakade ngoYesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Masithandaze icollector lanamhla. Bawo ongamandla onke, ulwaphule ulwamvila lwesono, wathumela umoya wonyana wakho ezinhliziyweni zethu. Thabatha wamkele inkululeko yethu, usisize ekukhululekeni okuzukileyo kwabantwana bakaThixo ngoYesu Kristu Inkosi yethu, ohlelela ula nawe nomoya oyingcwele emnye uThixo ngoku nangonaphakade. Amen. Phulaphulani indaba ezilungileyo zivakalisa kuMateyu ongcwele ngesahluko se-13 ngesahluko nasokuqala. Ke kaloku kwangaloo mini waphuma uYesu endlwini wahlala ngaselwandle. Kwahlanganisana kuye abantu abaninzi, wathi yena wangena emkhombeni, wahlala phantsi. Zathi zonke izihlwele zema ebunqomeni, wathetha kubo indawo ezininzi ngemizekeliso esithi, yabonani,
umhlwayeli waphuma wayokuhlwayela. Ekuhlwayeleni kwakhe inxalenye yokhozo yawa ngasendleleni, zeza iintaka zayidla zayigqiba. Ezinye ke zawa ezindaweni ezahluke ezilulwalwa apho bezingenamhlaba mninzi. Zaphuma ke kwa oko ngenxa yokuba bezingena kunzulu bomhlaba. Wathi ke lakuphuma ilanga zatsha, zaza ngenxa yokuba zingenangcambu zona kwaphela. Ezinye ke zawa emithaneni enameva. Yaza imithana enameva yakhula yaziminxa. Ezinye ke zawa kuwo wonke umhlaba omhle, zanika iziqhamo, olunye lwanika 100, olunye 60, nolunye 30. Lowo unendlebe zokuva makeve. Livangeli likaThixo leli. Ke bazalwane, egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu, namhlanje usuku lwe-12 enyangeni kaJulayi enyangeni ka-2020. Ngiyafisa ke ukuthi ngabelane nani osuku namhlanje ngezwi elicashunwe laphaya econnecteni namhla. Mangabe wasenzela lo mkhuleko ethi Nkosi sinothise ngempilo. Impilo ke akhuluma ngayo la impilo yezwi, ngoba masibheka lapha kuJohn 6 verse 63 lithi ivangeli kuleli verse impilo iyizwi. Masikhuleke. Izwi lakho Nkosi lisibani ezinyaweni zethu, futhi lingukukhanya endleleni yethu, egameni likaNkulunkulu Yise neNdodana noMoya Ongcwele. Amen. Uma ke sibheka bazalwane emhlabeni wonke namhla, kunokudideka okuningi okukhona, kunokwesaba okuningi esiwesabayo ngekusasa, ngoba asazi ukuthi ikusasa lisiphatheleni. Kunobumnyama obugubezele izwe lonke noma umhlaba wonke kusukela kuqala lonyaka ka-2020. Abanye babethi unyaka 2020 ungowabo, kodwa kubuye sengathi lokho ababe nakho emqondweni kuyimfiliba esikhathini esiphila kusona, masibheka izinto ezenzekalayo emhlabeni nje wonke jikelele. ENingizimu Afrika namhla kunezinto phambene nezwi likaNkulunkulu ezenzekalayo, njengokuhlukumezwa ngokobulili kanye nodlame olubhekiswe kwabesifazane. Abesifazane nabantwana bayabulawa, bebulawa ezandleni zabantu besilisa. Ngiyafisa ukukholwa ukuthi sonke njengabazalwane, uma singakhuleka sikhulekele umusa kaNkulunkulu, uNkulunkulu angaba nawo umusa kithi kuzona zonke lezi zinto ezenzekalayo. Uma sibambelele ezwini,
angeke siphaphalaze, angeke zenzeke zonke lezi zinto esengizibalile. Njengoba ke obhale iHubo 119 uverse 5 ethi namhlanje izwi lisibani enyaweni zethu futhi lingukhanya endleleni, okusho ukuthi uma sihamba ngokwezwi angeke bekhona ubumnyama, uma sihamba ngezwi angeke silahleke endleleni. Kukhona ke umqondo wokuthi masibheka izinto nezimo esibhekene nazo siphumile endleleni futhi nempilo zethu asizibekile kuNkulunkulu futhi asibethembile uNkulunkulu ngempilo zethu ukuba sihole kulokho okumele sikwenze esikhathini esiphila kusona. Kungakho nezwi likaNkulunkulu lapha eziKronikeni zesibili isahluko sesikhombisa kanye nesahlukwana se-14 ethi obhala kahle, uma abantu ababizwa ngegama lami bangazithoba bakhuleke bafune ubuso bami baphenduke ekoneni kwabo, mina ngiyozwa ngisezulwini ngithethelele isono sabo futhi ngikhululekise nezwe labo. Izwi likaNkulunkulu linayo impendulo yakho konke lokho kwenzakalayo, noNkulunkulu unayo impendulo ngakho konke lokwenzakalayo. Umkhuleko wanamhla noma wanamhlanje uyasiqusela ukuba uNkulunkulu asinothise ngezwi, uNkulunkulu asinothise ngempilo eyizwi lakhe. uJesu uthi evangelini lanamhla izwi lingumoya nempilo, lapha kuJohn chapter 6 verse 63 aphinde athi izwi liyaphila futhi izwi lingawenza umehluko, lapha kumaHebheru chapter 4 verse 12. Icollector ke liyaqhubeka lithi masicele ukuba sitshalwe emhlabathini ovundileyo ukuze sithele izithelo zobulungiswa nezithelo zoxolo. Ngezwi nangomkhuleko bodadewethu nabafowethu siyadinga ukuba simcele uNkulunkulu ukuba abuyise ubulungiswa empilweni zethu, abuyise nokuthula. Ingani uJesu uthi yena uyinkosi yokuthula. Kungakhona ukuthula empilweni zethu, kungakhona ukuthula ezweni lethu, kungakhona ukuthula emhlabeni wonke. Ngiyacabanga nje ukuthi bafowethu nodadewethu bekumele ukuba sibuze umbuzo owabuzwa ngumprofethi uMika ukuthi yini uNkulunkulu ayidingayo kithi. Umprofethi uMika wawubuza lo mbuzo ngaphambili ukuba uJesu azalwe, ukuthi ngempela yini uNkulunkulu ayidingayo kithi phakathi kwalobu bulungiswa obungekho kanye nodlame olubhekiswe kubantu. Lo mbuzo singawubuza nangalesikhathi esiphila kusona. Yini uNkulunkulu ayidingayo kithi? Udinga ubulungiswa,
udinga ukuba sithande ukulunga, udinga ukuba sihambe kanye noNkulunkulu. Usho njalo umprofeti uMika chapter 6 verse 8. Impendulo bafowethu nodadewethu oxakeka kwethu isobala ukwenza ubulungisa, ukuthanda ukulunga kanye nokuhamba noNkulunkulu izinsuku zonke zokuphila kwethu. Umprofeti ke Isaiah uyavumelana nomprofeti uMika uma esikhuthaza ukuba sifunde ukwenza okuhle, sifune ubulungiswa, silungise ucindezelo ngabantu, sikhulule abacindezelweyo kanye nokuletha ubulungiswa kulabo abangenabo obaba ey'ntandaneni, kanye nokuba simeka yena bafelokazi ku-Isaiah chapter 1 verse 17. Ngamanye amazwi siyadinga ukuba sime nalabo ababuthaka, sime nalabo abacindezelweyo, mfundi weBhayibheli engimthanda kakhulu Stephen Charles Moody, encwadini ayibhalile ye-ethics kanye noguquguquko empilweni yokuhlala, uthi ubulungiswa eBhayibhelini busekulwini kuNkulunkulu, futhi uthi uNkulunkulu umi nalabo abacindezelweyo. Ngeyindlela uthi masizinikele ukuba silekelele labo abacindezelweyo, labo abahlukumezwayo, labo abangabutholi ubulungiswa ekuhlaleni. Iphuzu ke lesibili engifisa ukuba sibhekisane ngalo lokuthi kufanele sithande ukulunga. Ukulunga ke kwesekelwe ukuba sihloniphane. Ukulunga kwesekelwe ukuba kuyiswe isithunzi noma isidima somuntu. Ukuthanda ukulunga ukubuyisela ithemba kulabo asebephelelwe ithemba. Evangelini ke lanamuhla uthi uJesu, ngiqinisile ngithi kini, lowo owenza lokhu okuncane ekwenzela laba abenzela khona, ukwenzele yena, okusho ukuthi ngeyindlela kulokho esikwenzayo sikwenzela abantu abangakwazi ukuthi bazenzele izinto, asenzeli bona nje kuphela kodwa senzela uJesu lapha kuMatthew chapter 25 verse 45. Abesethi futhi uma singenzi okufanele ngabe siyakwenza, asikwenzi nje kubona kodwa sikwenza kuyena uqobo. Ngifisa ukuthi bese ngicina ngokuthi kuyadinga ukuba sihambe ngentobeko noNkulunkulu. Umprofeti akancomi ukuba abantu basiphathe dlakadlaka noma besulele kithi njengoDometh, kodwa uthi kumele siqonde ukuthi umuntu nomuntu udalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Umuntu nomuntu uyalingana, wakhiwe walingana phambi kobuso bukaNkulunkulu. Akekho omncane komunye, akekho omkhulu kunomunye, sakhiwe ngokulinganayo.
nakuba singabantu besifazane nabesilisa kodwa phambi kaNkulunkulu sidalwe ngomfanekiso wakhe ngokulinganayo. Mangigcina ke nangaso lesikhathi ngifisa ukuthi ngigcine ngokuthi masikhulekeni singaphezi. Masikhulekeni ukuba phele ucwasana ngokubulili. Masikhuleke ukuba luphele udlame olubhekiswe kwabesifazane ezweni lakithi nasemhlabeni wonke. Ngiyafisa ke ukuthi uNkulunkulu asisize nangaso lesikhathi ukuba umbuso wakhe ufike nangaso lesikhathi siphila kuso egameni likaNkulunkulu uyise noNdodana noMoya Ngcwele. Amen. Sawuvuma isivumo sokholo saseNikeya. Siyakholwa kuThixo omnye, uyise ongamandla onke, umdali wezulu nomhlaba, nezinto zonke ezibonakalayo nezingabonakaliyo. Siyakholwa kwinkosi enye, uYesu Kristu, okuphela konyana kaThixo, owazalwa nguyise kwasephakadeni, uThixo ovela kuThixo, ukhanyiso oluvela kolukhanyiso, uThixo wenene ovela kuThixo wenene, owazalwa engadalwanga, emonye noyise. Zonke izinto zenziwe ngaye, ngenxa yethu thina bantu nangenxa yosindiso lwethu wehla ezulwini, ngamandla kaMoya Oyingcwele wazalwa yintombi uMariya waba ngumntu. Ngenxa yethu wabethelwa emnqamlezweni, ngemihla kaPontiyo Pilato wevuka ubunzima, wafa wangcwatywa. Ngomhla wesithathu wavuka ngokwezibhalo, wenyukela ezulwini, uhleli ngasekunene kayise, wobuya esebuqaqawulini eza kugweba abahleliyo nabafileyo, obukumkani bakhe bungasayi kuphela. Siyakholwa kuMoya Oyingcwele, iNkosi umdlisi wobomi, uphuma kuyise nakunyana, unqulwa ezukiswa kunye noyise nonyana, wathetha ngabaprofeti. Siyakholwa kwikerike engcwele ekatholika yabapostile. Sivuma ubhaptizo olunye lokuqolelwa kwezono. Sijonge nokuvuka kwabafileyo nobomi bephakade elizayo. Amen. Page 112, umthandazo B. Thixo ongamandla onke, Bawo wethu osezulwini, usifundisile ukuthandaza nokwenza imibulelo ngenxa yabantu bonke. Yamkela imithandazo yethu esiyenzela ikerike ekatholika, iwazi amandla omoya wakho, ukuze bonke abantwana bakho bavumelane ngenyaniso yelizwi lakho elingcwele, bahlale bemanyene beseluthandweni lwakho. Sithandazela isixaka sakho uVicar General Sibisi, ubishop wethu, kunye noArchbishop uThabo Makgoba, nabo bonke abalungiseleli belizwi nesakramente zakho, ukuze bathi ngenhlalo nangokufundisa kwabo balubonakalisa uzuko lwakho, ukuze zisondezwe kuwe zonke iintlanga. Luleka uphumelelise, siyakuthandaza, abo bazamela ukusasaza kweendaba zakho ezilungileyo, uwakhanyisele ngomoya wonke amaziko omsebenzi nawemfundo nawokuphilisa. Sithandazela abasemagunyeni, ngakumbi uPresident wethu Cyril Ramaphosa, ukuze bawuvule ngobulumko nangobulungisa, bakhuthaze uxolo nolonwabo ehlabathini lonke. Kweli bandla nakubo bonke abantu bakho kwimisebenzi yabo, nika ubabalo lwakho lwasezulwini, ukuze silive ilizwi lakho elingcwele ngenhliziyo ezilulamileyo ezikuhlonelayo, sikukhonze ngokunyanisekileyo bonke ubomi bethu. Ngokwemfesana yakho Bawo, yonwabisa uphilise abo basezinkathazweni nasezinsizini, abasweleyo kwanabagulayo. Sikubonga, sikubulela ngabangcwele bakho bonke, ngokukodwa ngentombi esikeleleyo uMariya, unina kaYesu Kristu, inkosi yethu, esimkhumbula ngeli xesha nangawo amagorha okholo ezizukulwaneni zonke. Saye siyaleza izicaka ezafayo, sithandaza ukuba thina singene kunye nabo kwinzaliseko yovuyo lwakho
olungapheliyo. Kwenze oku uba ungcwele ngenxa kaYesu Kristu. Amen. Mawubongwe wena Nkosi Thixo wendalo yonke, ngenxa yokulunga kwakho sinesonka sisinikelayo, isonka esinikezwe ngumhlaba nesenziwe izandla zomuntu, uthi esisonka sisonka sobomi. Mawubongwe wena Nkosi Thixo wendalo yonke, ngenxa yokulunga kwakho sinale wayini siyinikelayo, esisiqhamo somdiliya nesomsebenzi wezandla zomuntu, futhi le ndebe yindebe yosindiso. Sive bawo wasezulwini, uze ngezwi lakho nangomoya oyingcwele usikelele ugcwalise esisonka nale wayini, khona ukuze naso sibe yisakramente yomzimba negazi enexabiso lonyana wakho uYesu Kristu inkosi yethu, owathabatha isonka nendebe waze wathi eli ngumzimba wami ligazi lami. Zolani ke ngoko nazi ukuba mna ndinguThixo. Nkosi, thulisa onke amazwi enhliziyweni yami ube ngokwakho kuphela. Ngena enhliziyweni yami Nkosi Jesu, ngena enhliziyweni yami Nkosi Yesu, ngena enhliziyweni yami Nkosi Yesu. Sondelani ke nizokwamukela umzimba Nkosi yethu Jesu Kristu awunikelela nina negazi lakhe anokhisela nina. Mamukeleni ezinhliziyweni zenu ngokukholwa bonke. Khasini 128 imkhuleko kanye nesibusiso. Bulelani inkosi ngokuba ilungile. Thixo ongamandla konke uphakade, siyakubulela ngokusonda kwakho ngezimfihlakalo ezingcwele, umzimba negazi lonyana wakho, umsindisi wethu Yesu Kristu. Nangosigcina ngobabalo lwakho, size emzimbeni wonyana wakho olibandla lawo onke amakholwa. Sincede ukuba sizingise njengamalungu aphilileyo obudlelwano obungcwele. Size sikhule sinothando nentobeko ngokwentando yakho. Ngayo Yesu Kristu inkosi yethu, ohleliwe elawula kunye nawe nomoya oyingcwele, emnye uThixo ngobungu nonaphakade. Amen. Sithandaze kanye sithi, bawo ongamandla konke, sizinikela kuwe sibe lidini elileyo sikuye uYesu Kristu inkosi yethu. Sithume kulo ihlabathi ngamandla kamoya oyingcwele ukuba siphile sisebenze ukubonga nokuzukisa. Samukele isibusiso. Uxolo lukaThixo ogqitha konke ukuqonda, magcine inhliziyo nengqondo zenu limazi umthando uThixo nonyana wakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Ithi insikelelo kaThixo ngamandla onke uyise unyana nomoya ongcwele ibe phakathi kwenu ihlala nani ngonaphakade. Amen. Phumani ke ngoxolo nithande nikhonze inkosi egameni likaKristu. Amen.